Dobrodošli ljudi u nove epizodi Minecrafta. Kaj je to hiša? To je prvi hiša ni da to, potem sad je tempel. Gledajte, to je neki tempel in pa pa smo imamo i plaču, ta pa tekmovala, tu naredi lepšu hišo, seveda nisem imagao. No, in tole, in jaz sem pač tako, mislim, da sem imagao, da mi še nič ne rekel, to zmagao, in tole, in tu idemo na druga hiša. Tako, gledajte, kako mislim druga hiša, pa pogledajte. Ok, no, imam neke težave. No, ok, da, tu je moj hotel, pa na tukaj še torč. Pa sicer nekaj dio, ker sem sam mišljala nekaj tukaj dal pogledat. No, zdaj moram razkazati, to je ta tempel, ki sem ga našel. Jaz sem vam že rekel, to je moj hotelček. No, potem pa imam pol tak česte, tukaj imam peči, anvil, pa vam želim dati še noter, pa sem dal tukaj ven enchanter table, take serijske tu, tudi to osvetljava, tudi se vam da, ja, moram povedati še, se to ni njegov dom, kaj je to, jaz sem vesel teden pri moji babici, upam, da sem se smejal, ampak sem vesel teden pri moji babici in bomo vse lahko snemal, brez skrbi, kaj se nam misli, takole tukaj, no lejte, dobro, ni da, ok, pa da še to, pa ne zdaj, no, da vam pa razkaz suma, ko sem jaz naredil hišica, ok, to je taka, 4 prostore, zdaj ne vem, kam bi dal, tako, in jaz si dam resnično življenje, mislite, kako mislim resnično življenje, bomo pa začeli čez 3, 2, 1, idaj, kaj sem, grem sem že malo skakal, se malo kopat, čak, prvo me na WC. Evo ga, sem se brisat, ok, farma, ok, ljubati sametom, kar pustu, ok, ora che se ne deve kopat se da, pojďme, ideme ja, to kopat, ajde, kupio sam se, ok, ne pa vidite kako je smišljeno resnično življenje in kaj da bomo naprej izbrali, ok, to, čakaj, delam samo, tole dvoje, pa hrana seveda, čakaj, še več torčev, zdaj pustok, kopal sem pa zmanjkal, sem pa nazaj, ok, pa tukaj sem naredil, seveda, da nisem videl kam drugim, ok, čakaj, kam je ljubence, Montina, to je ljubica. Kaj je vkusna. Oj, kaj je vkusna. Malo naplavat, ok. Ok, sem že. Opa. Kje je ona jama, ki sem prej najdel? A ti veš, kaj je jama? Ne vem. A veš? Te prosim, povej, kje je jama. Ok. Kaj? Aha, ne za tabo? Ne. Tam, aha, ok, tam čez planine.
Adesso sono tutti che show. Papà. Ok. Avete proprio lì knajda. Papà. Papà sono da fare. Ok. Jeżeli streamy, nazywaj się. Koliko tak точно знаю, что я тут пишу. Опа. Musta pure mesta. Zdaj se sam zakaj smo na mnogo. Aj, na tem, kad gledate športove, pa klizat, take. Ovdje da ne vidite. Među ne vidim, a bina li to automatski šporet, a bina li to automatska pesma, a bina li krtku mi. Pa je. Ok, nós toki da na Bobiju, ker sam tem tudi malo dolža. Ok, prostite za to. Ok, hej, ljubenica. Pinja. Kaj s tabo? Ja, zdaj spal sem. Aha, kam greva? Ej, konc videa? Ja pa. Greva? Ok. Ok, konc videa, čak, samo moram pogledati, ok? Ok. No, wow. Ok, to bo za danes dovolj. Hvala, da ste gledali ta video. In vidimo se v naslednjem epizodu, če vam bilo to všeč, dajte like in napišite v komentar, da hočete še. Če vam pa ni bilo, onda pa nekaj drugega. Takrat pa. Pip, nasvidenje.